INP channel clear tu te chibai le vek ule tonlai khovela hian thil mak tak tak hi atam khopa thina thuwa po ria thiam hlei thei lova thil in chingchivet kual soitur hi omle thin tun tum chu song Yoo-jung athia South Korea entertainment industry a eng thil dik lo nge om ti lam kanan soyange zoram dung le wanga thalai tam takin tun ma dewa tang to kan ngai san em mai chu Korean entertainment industry le an film star te hi an nei kan thungai ven zong hi ai nang lo thei khopa then khatin Donald Trump Joe Biden impeachment kan ti lion Crystal Jung Soo-young Suli ti te hi thalai zinga minglang sar tak takani ve thung du zong in ang lo tak tak kan ni wang chuwa he khovel hi kal the ani ti ero kan riat non le atha ome chu wangin tun tuma achan chin kan soi mek po hi then kha chon kan lo mel riat vak lo mai theya ma se entertainment huanga chon milar takani Indian film industry angei po kumsang ni le som ni chung ringot po khan thina mak tak tak voisom pani la ya thlenga chung jinga kan riat lar deu te chu Sushant Singh Rajput Samir Sharma Sejal Sharma Sridhar Jaya Kalyani Anupama Pathak Chitra Asif Basra utekha anya entertainment khovela hian sum hi tam view maya ma se sum hi hlimna ni lo tiero achiang view loisini India ramang bukin South Korea lama po mu nom le inti hlimna lama in mang te khovel entertainment industry chu ti siam tua tang chhovele ta ni hi ton tuma thil thleng hi atum khatna ani ho lo maya South Korean film star le singer tam tak an lo intihhlum fo to kumsang ni le som pasari December thla khan K-pop superstar Kim Jong Hyun te riat lar chu kumsom ni le pasari mi lek ni in a intihluma sang ni le som pakwa October thla khan singer Suli FX Benami kumsom ni le pangami chu aruma thia char ani le boka te chuan cholkar nga vela liama November ni som ni le palia K-pop singer le actress Gu Kara kumsom ni le pariat mi chu thia mu ani le boka kumsang ni le som pakwa December ni thuma surprise you member le actor kumsom ni le pasari mi cha in ha chu a in ti hlum vele boka te chuan kumsang ni le som ni kan chuang kai chowa kumdang ain ma ni in ti hlum suicide case an pung chho hlea in fiam mi choi suk hion kumsom ni le pani mi chu sang ni le som ni June ni som ni khan thiap mu ani July ni som thum pakhata Korean footballer Go Yoo-min kumsom ni le pangami chu a in ti hlum le a footballer tho Kim Nam Chun kumsom thum pakhat mi chu October ni som thum khan a in ti hlum vele boka comedian le actress Park Ji Sun kumsom thum paruk mi po anu nen thia char an ni bok ti chuan kumsang ni le som ni pakhat kan chuang kai dek deka Korean entertainment industry chuan chanchin thin ti thong tak aron nei le tatlat mai January ni som ni pathum khan TV star Song Yoo-jung kumsom ni le paruk mi chu athi ti a agency Sublime Artist agency chuan Instagram lama January ni som ni panga khan ron puang tatlat mai Yoo-jung thi chan hi soilan ani lo na in Korean star tam takte ang bokin mani intihlum nia ngayani avuina hun serpo hi achung te du dan angin mitlem te chawan tela Song Yoo-jung thi dan hi thi na pa ngai ne lo ti chiang hle na lang kumsang ni som pathum khan model angin TV a ain lantana sang ni le som pathum kum vek khan TV drama Golden Rainbow a achang boka ti chuan kumsang ni le som pali le sang ni le som pasari khan Make Your Wish drama a supporting role sa playbook kumsang ni le som pakwa khan thalai te endu deuh mai romantic drama anti mai Dear My Name role poimo ber achang chhole boka kha drama lama ahun na nung ber anita ni hi music lama chuan K-pop band icon tenen Goodbye Road an siam ve mana malam hun duom takanai meklaya abaural thu riatani thathut hian
Korean entertainment industry a thong na hlea thalai tam tak ti ani chho me ka ni Korean star te thi chan hi eng ber nge mo ni le ke ni lam tan po lo film khur pha na kan man thei nan kanan soi chun zo mange Korean thalai tam tak intihhlum fo chan ni theya langte The Guardian chan chin buwa South Korean entertainment industry journalist Kim Dae-u chuan Asia ka Korean Milar somthum zet intihhlum thu hi report alo peto boka athuziak hi arin tlak le turangaya ni South Korean Milar te intihhlum fo chan ni a hriat le ama ngei na alo ton hriat athuziak atarlan te hi kanan thuranga Asia dan hian first person aman ang hian kanan soi ve mayange kum sang ni le pariat August tha kholum lai takhan actor hnuah na intihhlim na program atel turen somna kadonga kavatel vetangeya studio chunga chuan ka om veteran maya actor Jia om dan kha diklo tlatin ka hria camera an over piangin nervous takina om fo mai Jia hian sumdon na lian vaklo anei boka masea kal tluang lutuklo eng thil thele mo wangin soisela tok fowa internet vela comment halo tak tak adong fo thin boka asum don na thlengin a hong pha je chung chang hi ka thian actress pakhat pula ka soi chuak nge ngeya hetia omreng chuan ta na thalowang anun na hial ti top ala du mayang katia ka thian no chuan je har satna an hriat pui thu le ama le a thian te point tran puyan tum thu min thrila anu thatop lama chuan an je huan chu a intihhlum ta nge nge je ruang omna hospital lam chu ka thian actress nen chuan kan vakal veya ka thian nu chuan a tur khop maya akal thalei thei meulo thala tu pakhat chuan ka thian nu thla chu ala mol mol maya thalak chu post darin thalak soifia na caption ada ti hian a soita dai maya actor thita atangin poisa a mule thei don lo wangin actress alungai tin thudik zuk chu ka thian actress le medang ho chuan je kha sum puk tirin an lo tran pui ani oma media ho chuan lon rul thei lo wanga intihhlum angin an ziak daya mi pui chuan je a thi chana pu tur an jong loi loya ka thian nu chu je thi thuwa pu masak pera atang tareng ani chu ka thian actress ming chu Choi Jin Sil ani South Korean entertainment industry som hlo ber ani veya anje huwa na thi nu ni som li na Choi Jin Sil po a intihhlum vele tamaya a intihhlum ma darkar li liam ta khan thian dang tenen kanin muwa khata khan ti hian a soya social media vela soi chiat hlo hi chu anuam lovani comment thalo tak tak te hi chu phal lo tur sin male atia soi chun zomen entertainment hi ban sanin Audrey Hepburn angin medang tran puile heng thil thalo hi ti top turin campaign nei kadu kaning to ni atibok atuk le zingdar nga alo rik chuan ka thian nu thi thu hi a u naw pa actor le singer tho Choi Jin Yong ne na tangin ka hrewe chowani Choi ruang thana hun seratel turin ka vakal veya a u naw pa chuan ka u naw nui ven him tur thui soya ngati ngei hum zo lo ti in min chhuat chala soitur ka hrelo kher mai kum ni aliama kum sang ni le som march tha khan Choi u naw pa po chuan anun na ati top vele tamai boka kum thum aliam le a January sang ni le som pathum khan Choi Jin Sil le pasal hlui baseball player ni thin Cho Seong Min chu a intihhlum vele boka fa pahni anei puito anu pui hlui Choi Jin Sil thi na khan internet vela soi a hlo hlea a thi pha ve ta ni kumruk aliama thila danglam hret South Korean Milar Suli Guhara cha in ha te intihhlum thu kan hre chhota zela mani intihhlum hi South Korean entertainment industry a chu a hluar lova kum somthum chung suicide case hi somthum lai kalo report to wangin South Korean society pum puya buaina ni ti ka he chiang hle South Korean entertainer ten an mani nun na an ti to fo chan hi soivek katum lova soivek sen ponilo sum lama har satna chung ko buaina lar chhuat thei tak lo wangaril rutnual na
internet a soi chiat na to wang te kopui te wang te atam mai an thi chan kan soi vek chuan midang hian intihhlum an du pha palange Korean Association of Journalists chuan reporter te zom tur dan asiama mi an intihhlum chan a hmun le an intihhlum dan te report a khap tlatani suli po khat halak soihlo tak social media a post wangin na sataka soi chetani TV kaltlanga mi pui ma thu ka soi tum khan ti hian ka soya suli hian mi pui riat thiam na angak me kani a soi sel tu te point thret hiam turin hun an lamamo katia ke ngei po social media mai ni lo text le phone call thlenga min beidu ka tong tam to khop mai South Korean society a hian thil riat chak na mak taka oma nupa anin thenin tunge thiam lo kan tinga la milar anin ti hluma a chan kan hredu le a reporter te zinga la ni se mi ten an article an share du nan thudik tok lo an ziak tel ta fo mai boka heng te wang hian kan society na tur me kani siam that le hi a ol sam don lo hle mai chanchin bumi te hlo hi atlem em maya an thu ziak le video in mi pui mi talak theinan milar te chanchin an ziak uar tarenga mi chiat to na te hi an report tamal mai zong ani hi kan chanchin bumi te hlo hi an thu ziak chiar tama zira pek nilovin hlo mu mal tak pek ni zok ta se mi pui mit la tur thil ringot ngai to lovin thu dik le rin tlak an report thei om mange South Korean entertainment industry po hian mo phur na tam takane milar te hi sum siam nan chaw manga thalai te hi nun dan tha zirtir lovin sum tho chwa dan chaw a zirtira mai chete din mun phei chu che takani an chanchin a chelam ringot hi mi pui la in kan lo ngai ven boka milar pakhat chuan a hring nuna interview nung bernei pui turin min soma chumi hnuah anun na ti top atumani ome kei chuan hun engemaw chhungtan chuwa anu nung ber turin o kati hrama ani lo po hi midang hetianga min som tu hi katong nual to mai kan nun na hi ti top mai turin lo khowot hnuah lum na hi hlata ka tanga local turin kan be seya kan ke hmora tangin kan lum thei ti hi hriata tha kan du wanga piang kan ni lova kan pian ma in pian chan kan nei lo bok kan du angin thil omri lo ma se malam pan zel tur kan ni tuna kan soita kha South Korean journalist Kim Dae-oin tun laya South Korean milar tam tak anin ti hlum fo chung changa aton hriat azi ani a tunlai kan zoram khovel tan po hen zir tur tam tak a omena lang social media lama po thil danga po kan thuziak news le video te hi mi en du thei dan tur ang ber ngai tu aranin sum kan bei sei wang ngotin thil dik zik tluak lo kan ti ve palem abikin social media te hian kan tong kam le kan thuziak te hian miril ru an ti bei dongin chutianga beidon na lam thu an chiar tama an hriat fo chuan an tan thil thalo a thlen tir theiani ti hi hrenon le teng u hetiang konga hian reporter journalist na kan thokani po in thudik le rin tlak journalism ethics hereng chungin report te hi siam thi nila kan khovel man me ka cheng kan zofa thalai tam takte nun hi a chhezong le a beidong zong a kal lo nan kan zawai hi ni tang ho teng u